Na inicijativu grupe mještana u Mladikovinama je ove godine za najmlađe stanovnike sela upriličeno vaskršnje druženje uz program, odnosno igre takmičarskog karaktera koje asociraju na Vaskrs. Osim Mladikovina, vaskršnje igre su okupile i djecu iz susjednog sela Lug Marković, tako da ih se pozivu odazvalo više od 150. Organizatori ističu da je ovo prva godina manifestacije i naglašavaju da je namjera da ista preraste u tradiciju sa željom da okuplja sve veći broj djece. Ja sam došao do ideje da okupimo djecu i tako smo uzeli, dogovorili se da mi tu održimo jedan skup. U tom nas podržao načelnik. Mi se načelniku zahvaljujemo. Danas je bilo preko 150 djece prisutnije i mi smo svoj cilj ispunili. Organizovali smo takmičenja u raznim disciplinama što se tiče ovog praznika, najjače jaje, najljepše jaje i najmlađi učesnik. Dječje vaskršnje igre u Mladikovinama podržao i načelnik opštine Teslić Milan Miličević, koji je za sve mališane obezbijedio praznične paketiće. Ovo je jako lijep primjer kako je uz malo volje i entuzijazma može da se napravi i u svim mjesnim zajednicama nešto slično. Dakle, ovo je bila dobra prilika da danas na Vaskrs vidimo mnogo djece, što je naročito velika radost, jer ovo je, treba reći, jedna od onih mjesnih zajednica koje možda ima najviše djece na teritoriji opštine Teslić. Djeca su sama po sebi i njihove osmijesi i veselje najbolja potvrda da je ovo što je danas ovdje urađeno jako lijepo. Ja naravno svima želim da ovako nešto slično radi u svojim sredinama, a kabinet načelnika opštine će to u svakom slučaju podržati. Miličević smatra da su dječje vaskršnje igre u Mladikovinama jedan od načina kako da se ožive kulturne, sportske i svake druge pozitivne aktivnosti u mjesnim zajednicama opštine, pa i onim najudaljenijim.